Aitata webala bwekiro kyati. Webale Yesu abako okasingura ensi, okasingura omnyazi gwa sitani, okasingura okuzimu, okasingura okufa. Obutukwikiriza naitwe ntukira abasinguzi omwibali yawe ly'amaani. Ekiro kyati Mukama, twizire kurangire ebikuru ebyo tukolire. Webale abo kutugonza, webale abo kutugabira, webale Mukama abo kutwegesa imihanda yawe, webale Mukama abo kutujuna okuruga mu kufa. Osemerire Yesu, oli w'amaani, oli mukuru, oli musinguzi, nokira abasinguzi, niwe mukuru w'abasinguzi. Osemerire Mukama w'abakama, onyumizibwe hewe gekitinisa, oli haiguru muno Yesu, nolema omubichweke bya haiguru, nolema omunsi, nolema okuzimu, nolema omwiguru. Ibara lyawe haisanizibwe hewe gekitinisa. Imwibara lyawe Yesu, tuli basinguzi. Mwibara lyawe Yesu, ntukeraho n'abasinguzi. Mwibara lyawe Yesu, ntusingura byona ebikuturumba. Webala abo embabazi zawe, webala abo amaani gawe, webala abo kutugonza, webala abo kutwimucha, webale Mukama abo kutwa ekigambo kyawe mbomezi bwaitu. Ekigambo kyawe nigomananu, ekigambo kyawe niyo tabaza, ekigambo kyawe Mukama nikyo kitwebembera omu mihanda yawe. Onyumizibwe hewe kitinisa. Ekiro kyati Yesu, nturangira obusinguzi bwawe omu bintu byona ebiturumbira omwibali ya Yesu. Ekiro kyati nturangira obusinguzi bwa Yesu Kristo omuhandwaire, handwara zona eziturumbire. Ekiro kyati nturangira obusinguzi bwa Yesu Kristo habunaku omwibali ya Yesu. Ekiro kyati nturangira obusinguzi bwa Yesu Kristo omu bintu byona ebitulemeseze. Ekiro kyati nturangira obusinguzi bwa Yesu Kristo hali ebintu byona ebirumbiro obwomezi bwaitu ebikutugara enyuma, ebikutulemesa genda maiso. Ekiro kyati obusinguzi bwa Yesu Kristo ntuburangira abomezi bwaitu, ntugenda maiso omwibali ya Yesu, ntuyimuka omwibali ya Yesu, Mukama ntusingura byona ebiturumbire. Webale ya Yesu, haboko ensonga zaitu nozimanya Mukama. Buli omu wene ekiro kyati owalesera ensonga yo maiso gawe, nturangira obusinguzi hansonga egi omwibali ya Yesu. Nturangira obusinguzi bwawe Yesu Kristo hansonga egi. Mukama ntukusima haboko ibara lyali amaani. Obuturangira ibara lya Yesu ebyaitu birabamu. Obuturangira ibara lya Yesu obusinga bwija. Obuturangira ibara lya Yesu obusinguzi bwija. Obuturangira ibara lya Yesu ntusingura mu byona omwibali ya Yesu. Mukama webale ibara lya amaani, ibara lyawe lya amaani. Ekiro kyati Mukama abaire bataine nobagabira omwibara lyawe lya amaani. Yesu ekiro kyati ababeire babuzira amaani nobaha amaani kandi Mukama nobongera amaani. Ntukusima Yesu haboko abacheke ba amaani. Ntukusima Yesu haboko abanako bagaiga. Ntukusima Yesu haboko itwena tulibasinguzi omwibali lyawe lya amaani. Onyumizibwe ekiro kyati Mukama w'abakama. Webale abo embabazi zawe, webale abo kutugonza, webale Yesu imukibwe hewe kitinisa.